wena wathatha serious ama live. Bangibhenile mina ngisakhona ukuba live. Bakubhenile for how many days? Mina 20 days. Akusho ukuthi wena boyenza lento le over and over again. Over and over. Bebangireport angayenzanga lutho. Bebangijela abantu. Since last year July cha. Mina ake nginikeza iwarning bana yathi for the last time bengithanda ukubeka ama number ku bio. Yami se TikTok. Like if abantu bafuna ukukhuluma nami in personal numbers bengibeka la. Yathi first yathi it what violence what Sifele solo sabasa. Sithwele umthwalo. Amaketa egazi. Asibopha sonke. Sifele solo sabo. Sithwele umthwalo. Amaketa egazi. Asibopha sonke. Sizale ubuhlungu. Siphila amanxeba. Sikhefule nathi baba, sikhulule namhlanje kuphele sonke isono, siphila amanxeba esingawenzanga thina, kodwa siyabakhokha. Hlambulula baba. Mamelani na ingoma la mamelani. Yebo. Sifele solo sabasa. Sithwele umthwalo. Amaketa egazi. Asibopha sonke. Sifele solo sabo. Sithwele umthwalo. Amaketa egazi. Asibopha sonke. Sizale ubuhlungu. Siphila amanxeba. Sikhefule nathi baba, sikhulule namhlanje kuphele sonke isono, siphila amanxeba esingawenzanga thina, kodwa siyabakhokha. Hlambulula
share live, ni repost live. Share ni live nimzwile guys. Yeah, badlalele ingoma. Ni tap screen. Tap the screen, tap the screen. bafethu sidlalela ingoma kokugcina ya mamela
Isiqalekiso siphefumule nathi baba sikhulule namhla Nkosi kuphele sonke isono siphela amanqeba esingawenzanga thina kodwa siyawakhokha hlambulula hlambulula baba siphela amanqeba esingawenzanga thina kodwa siyawakhokha hlambulula hlambulula baba. Ngiyambama kido mina ngiyahla